name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. Ko sem dobila ta mail, sem se začela režati, pa sem rekla, to pa cel život, to bom posnela, itek me zbral. Dejansko, mislim, ampak lej super je narediti neko audicijo za Scorseseja. Mogla sem pač narediti tako imenovani self-tape, kar pomeni, da si doma posnameš in potem pošleš. Mogla sem pa za audicijo posneti ta prizor, kjer me limajo s kešem in kjer sem jaz nervozna, ker že cel dan moj mož s tem pač zavijal ta denar in pač težim unmu pa unmu in tako naprej. Skratka, mogla sem pokazati pač to držo v prizoru in pač tekst na pamet pač povedati, odigrati sceno, skratka. We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a Fugazi is? No, Fugazi. It's fake. Yeah, Fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Ja, Scorsese je bil blazno odprt za improvizacijo po scenariju, ta scena tekla rahlo drugače. In glede na to, da pol Jonah Hill mojemu možu začne težiti, da bi pa najprej še po njegov denar in tako naprej, se je nama z Johnom Barentalom, ki sva razgrajevala sceno, zdel, da je čudno, da je zdaj Chantal krtih, če je to njen mož, in pač jaz dodam na vaji, le stari ne delamo zate, tako da tih bo John mi takoj vrne z improvizacijo in Scorsese poleti pa prav. To je bilo super, dajmo to ohraniti, dajmo to ohraniti. We were making more money than we knew what to do with. Well, it don't work for you, man. Yeah, my money tape you, Bruce. Technically, you do work for me. What's wrong, Dad? But watching you bring home. Oh my God. Ne, ko pogledaš ta film, si res ne moš misliti, da je to zrežiral 71-letni gospod. On je res blazno vitalen. Mislim, to zgleda film enega 30-letnika, no. How does this actually work? There's a big money sign. They get launched at the time, they stick. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart. Stop. Okay? Safety first. Safety is first. We don't want to get a bad reputation. Caroline je v bistvu realna oseba, za potrebe filma so spremenili določene imena. In sem prebrala tudi scene v avtobiografiji in ja, Caroline je bila pač ta oseba in limali so jo denar in šmugljala je denar s familijo in bila je taka pač gajstna, tečna, glasna. In fora je ta, da pač je imela s svojim možem Johnom Berntalom, ki ga igra, sta imela v bistvu gor in dol relationship, kar se vidi, da se v bistvu drugega skozi neki prcata in frcata, ne. In recimo ona scena na ladji, ko on pride iz zapora, ki je ful babe po njemu, pač očitno sta drugega varali. Prvič se mi je v bistvu zgodilo to, da res nisem videla sebe, pač to je ta neka Chantal oziroma lik mi totalno funkcionira v filmu, tako da sem zadovoljna. Ne, dejstvo je, da pač, zdaj, če bi bili v celem filmu vsi oblečeni, pa imam jaz edina sceno, kjer stečem skozi kader in sem gola, bi imela problemi s tem pač. Tako je pa vse v kontekstu Scorseseve filmske naracije, v kontekstu te zgodbe, tega razvrata. FBI, any kind of booze you might want? No, the Bureau forbids us from drinking. Duh. So follow me, I could out the door. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your... In dejansko je on totalen anti-junak, ampak kaj je najbolj smešen, da Jordan Belfort, še kaj je šel v zapor, ni bilo nič kaj hudega, ne, in v bistvu zdaj je bil tudi na premieri in v bistvu se je spet znajdel, ne, ker pač izdal je avtobiografijo, posnel so film o njemu.